Itangazo Minisante imaze gusohora muri kano kanya, uryumve neza witonze. Hashyizweho ingamba yini Minisante, Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima. Hashyizweho ingamba zo kwirinda no guhangana n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Ubundi nicyo nashakaga kutuganiraho. Iyo virusi ya Marburg yamaze kugera mu Rwanda. Ibyo tubibwiwe na Minisiteri y'Ubuzima. Iby'itangazo turabigarukaho nyuma. Cyari kaba ari ryo duheraho. Ndababwira iby'iki cyorezo Marburg Leta y'u Rwanda imaze gutangaza ko cyageze inaha nyuma. Reka dore ku itangazo. Kigali tariki ya 27 Nzeri 2024 mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda habonetse abarwayi bake bafite ibimenyetso by'indwara ya virusi ya Marburg. Mu gihe hakorwa iperereza rigamije kumenya inkomoko y'indwara, hashyizweho ingamba zo kuyirinda no kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima bitandukanye. Hatangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abagaragaweho n'iyi virusi. Mu gihe abarwayi bakomeje kwitabwaho n'abaganga, iyi ndwara ikwirakwizwa no gukora ku maraso n'amatembabuzi y'abantu bayirwaye, ntabwo ikwirakwizwa binyuze mu mwuka. Ibyo nabyo turaza kubireba iby'iyi ndwara nyuma. Turacyari gusoma itangazo. Uwo ari we wese wagaragaza ibimenyetso byayo, ari byo kugira umuriro mwinshi, umutwe ukabije, kuruka, kuribwa mu mitsi cyangwa se mu ngingo, cyangwa kuribwa mu nda, yahamagara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kuri nimero 114 cyangwa akegera ivuriro rimwegereye. Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gukurikiranira hafi iki kibazo kandi irakomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'iyi ndwara. Abaturage barasabwa gukomereza imirimo yabo birinda kandi bakaza ingamba z'isuku. Iri ni itangazo risohowe na Minisiteri y'Ubuzima yo mu Rwanda. Batubwira ngo mu Rwanda hamaze kugera virusi yitwa Marburg. Iyi virusi bita Marburg nuko ngo hano leta cyangwa se muri itangazo baratubwiye ngo murasabwa gukomereza imirimo yanyu mwirinda kandi mukaza ingamba z'isuku, mwongera ikintu cy'isuku. Iyi virusi rero itandukanye na bwabo virusi bwagiye mwumva mu myaka yashize hirya no hino. Niba babwira ngo iki cyorezo cya Marburg nicyo tugiye kureba, ubundi iki cyorezo cyandura gute, cyica gute, cyaje gute, ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe kuri YouTube channel yanyu Rock Entertainment, wenda kugira ngo mugabanye ya mikino nk'iyo nagiye mbona mwari mufite mu byorezo byagiye bigaragara mbere. Iyi virusi rero Minisiteri y'Ubuzima imaze kutubwira ko yageze mu Rwanda, bayita ngo ni Marburg virus. Iyi Marburg virus, iyi virusi ubundi ni virusi gatiki. Iyi virusi iteye ite? Ifata ite? Iyi virusi bita Marburg ni icyorezo kidasanzwe, ni icyorezo kibi cyane. Iyi virusi ubundi bakunze kuyita ngo ni mubyara wa Ebola. Ebola yongera ngo muzi ukuntu yica, muzi ibimenyetso byayo, muzi ukuntu ifata, mwagiye mubyumva kenshi. Muzi ko nta n'umuti itizihuhura itwara abantu. Ebola murayizi byayo. Iyi virusi yamaze kugera mu Rwanda batubwiye yitwa Marburg. Niyo ngiye ndi kukubwira. Iyi virusi bayita mubyara wa Ebola. Iyo bavuze ngo umuntu ni mubyara wundi, baba bafitanye isano, baba benda gusa, mbega ni ibintu nawe uzi neza mubyara wawe. Hari n'igihe mubyara wawe mwamusa ku buryo umuntu ashobora kugira ngo muravukana mu ndimwe. Iyi virusi yageze mu Rwanda Marburg ni mubyara wa Ebola. Niko bayita, niko bayitazira. Ubundi virusi zibaho ku isi pe, virusi zibaho, ariko virusi zirutanirwa cyangwa se n'indwara zose. Virusi ahanini zitandukanira mu buryo zicamo, cyangwa se iyo uyirwaye uyikira bingana gute. Abenshi barayikira cyangwa abenshi barapfa. Ibyo ngibyo nibyo bigenda bigaragaza ubukana bwa virusi. Kugira ngo nk'urugero rwa mbere nabanza kubaha, urabona iriya virusi tumaze iminsi tuvuyemo yitwaga ngo ni corona, iriya yaciye ibintu. Iriya virusi yaciye ibintu hirya no hino, ibintu byose bigafunga, ibintu bigahagarara. Iriya bita ngo ni COVID-19. Iriya virusi abantu bayanduye bibabara ko ubundi 1.4% by'abanduye COVID-19 cyangwa se corona nibo bapfa. Biga n'abantu bake cyane. Iyo ni imibare y'abanyesiyanse n'inzobere. 1.4% by'abanduye virusi ya COVID-19 nibo bakunze gupfa. Ariko urumva ko yica abantu bakenya ugereranije. Kugira ngo wumve ukuntu corona yica bake, nuko ngo typhoid, iriya ndwara muzi bita ngo ni typhoid. Ubwo turi kurebera hirya no hino ku isi muri rusange, ntabwo ari ngo ni mu gihugu kimwe. Ku isi muri rusange yose typhoid aba yanduye 15% nibo yica. Urumva ko typhoid babaza ubukana bwayo ahubwo buruta bw'iyo ngiyo narimba bw'imere. Iyo babirebye turacyakomeje. Mu gihe iyo umuntu arwaye igituntu cyangwa se abantu barwaye igituntu abagera kuri 43, siyansi igaragaza ko
aribo bantu bakunze gupfa. Ni ukuvuga ngo ku ijana abantu bagera kuri 43 barwaye ino virusi y'igituntu bakunze gupfa. Uzi none iyi virusi turi kuvugaho ya Marburg abantu bayirwaye, iyi virusi yitwa Marburg turi kuvuga uyu munsi wa none batazira mu byara wa Ebola, abanduye iyi virusi ya Marburg 90%. Iki cyorezo ni kibi cyane, ubwo iheruka gufata ahantu nyine igasaza abantu bakavuga ati Marburg yateye, aho yageze iki cyorezo cya Marburg 90% ry'abayanduye barapfa, akarokoka 10%. Ibi ndi kubikubwira kugira ngo umenye ububi bw'iyi ndwara. Minisante nikomeza kukubwira ingamba ukoresha cyangwa ugenderaho, utaza kubizanamo imikino nk'ibyo nabonaga mukora muri cya gihe bababwiraga ati corona. Yego koko corona yica bake, twabibonye igipimo cyayo yiciraho, ariko iyi ndwara yateye yitwa ngo ni Marburg, iyo 90% by'abayanduye ubundi barapfa. Tugiye kuyinjiramo tumenye ibyayo neza,